webhuti kunento engiyibonile abazayiphikisa futhi abazi bahlala bephikisa yabona lento ke 30 June abantu bangaphandle bazomosha njengoba sebeqalile vele sebemosha angithi uzulu ukuthi kuthiwa kuneyingane kuthi ingane zasathenga ePakistan because bathenga usweet abathola amasweet anama pills anamapilisi ngaphakathi angithi manje bakwatile ukuthi siyabaxosha benzani manje bayamosha yabona ke 30 June bazobe mosha even more abantu bangaphandle nje babe ready le ngiyibonile la kusonto ukuthi ngikhuluma nje ukuthi I'm guessing ukuthi kuzokwenzeka kanje ngiyibonile bazoyenza impela njengoba sebeqalile nje beyenza uyabona into abazoyenza kakhulu i-looting bazolutha abafuna ukuhamba nezinto and bazohamba nazo le iyeke ke leyo ukuthi bagulisa izingane ukuthi ingane ziyafa siqale namanje ingane ziyafa into futhi enginotisile abayivezi kakhulu ezindabeni ngoba igovernment ingakubona labantu igovernment phela yona bemeli bayidila nayo yonke lento njengoba seyenzwa ukuphakela umthakathi nabongiswa into bemeli yenziwa igovernment le so ke engibonile wona bhuti ukuthi abantu base South Africa babe aware and kuzokhalwa ayikancane ngoba bakwatile labekhona ukuthi siyabaxosha ayikho nathi into esizoyenza kumele bahambe because manje bayasimosha lezinto abazenzayo la le mazweni wabo bazenzi lezi zinto bafike bazenzela into abazoyenza ke mfowethu ukuqala nje ibhamu labantu banazo asinazo thina ibhamu bazodubula abantu nabantu labo ya amaZulu ngiyazi ukuthi abantu bakithi labo abangenavalo abesabi kodwa the way ngiyibona ngakhona ayi angathi bayogcina bebambana ngezandla nabantu bakithi bamaZulu amaZulu yawazi phela ukuthi anenkani asebenza ushunu wenkani yabona lo ushunu wenkani lo uzobe kuliwa mfethu ochitheke igazi uyothi ngasho uyothi ngathi abantu base South Africa njengoba umphakelo umthakathi ethe kungaluthwa lento ayibe peaceful abahambe kahle ngibonile namanje ngimangale izolo bengiya eForcebank manje Dragon City ekuthulekile abantu abekho bambala amashop abevaliwe ngathola omnye ubhuti ku TikTok ekhala ngathi lo bhuti ubeke ya recorder eMTN rank ekhala ngokuthi labantu sithi abahambe kodwa bafike ukubukana ama taxi amile nokuthi wena bhuti o taxi driver ngiyabona bayakhalaza ukuthi labantu bangaphandle bebe abasupport ukuthi bagibela ama taxi bangabi navalo abantu bakithi njengoba manje sibaxosha lapha phela labantu bagcwele emafemini labantu laba bakithi manje abahlili phela abanye abantu bagcine bengala bagoduka bohlalela emakhaya because imisebenzi ayikithathwe labantu bazobuya abantu bakithi bazosebenza njengoba bekhala ukuthi ama taxi imali ayingena izongena ke manje njengoba bezobuya abantu bakithi bazofesa abathola imisebenzi basebenze bagibela ama taxi yayivela iSouth Africa ifunction nabantu bengekho manje izohlulwa yini ukufunction izoqhubeka nje function kahle kodwa mina engilibekayo lokuthi labantu laba bakwatile South Africa kumnandi thina sesiyabaxosha abanye baqeda kufika abanye khona baseza khona bangenandaba ukuthi sithini sidaba especially ama Nigeria wona ama Nigeria akwate kakhulu atheke ke futhi ke wona wayindawo kuzoliwa uyawazi ama Nigeria nenkani kanjani nabo unosasibonisa abongene police station kuboshwe abangani baba abathengisa ama drugs lawo abantu babonisa ukuthi iSouth Africa bayisabi bazi basho nokusho bathi South African police are like security they want soldiers basho kanjalo awabona ukuthi abantu awabona muzakuyibona ivideo yakhona wabona abantu police station abesabi bekhuluma namaphoyisa wethu bethi shoot uyabona abantu impi bayijwayele bayazi abanankinga futhi so nje ngitshena bhuti ngithi uyabona nje nge30 uzoliwa ba prepared ngiyabona nje ngoba bengakhulumi nje bengaveli kuma social media bayazi bona ukuthi ngale khona into abayiphekayo singayazi thina ukunuka kwayo soyiva nge30 ukuthi cha into abayiphekile kusho ukuthi dala beyilungiselela yabakona abagodukayo siyabona ngibonile mangidlula ngase Newtown yabona emabhasini lapha eNewtown lapha amotho ngase Oriental Plaza kugcwele bayagoduka kodwa nginothise ukuthi ngathi amaZimbabwe nagodukayo
Nigeria khohlwa bathi abayindawo enye into yona bhuti le march yakhona yabongizwa ayikazi uphela sazaqhubeka phela abantu bavele bathi nje nge30 bonke sebehambile akwazi baza lobephuma kancane kodwa into engiyisho ukuthi abazuvele baphu phela abanye babo mfowethu baneminyaka bela sebenezindlu la wambona nalo bekasichomela esingazi ukuthi ama-RDP wathole kanjani lela Nigeria lebelisi video rise likhomba ukuthi yonke leya RDP yalama houses abantu base South Africa barenta kuye mawubheka ke lo muntu uzovela ahambe ashiye izindlu zakhe kanje nalezi zindlu esingazi ukuthi uzithole kanjani asazi phela zazi uzithole kanjani lezi zindlu zekwe government zithi zizonikezwa abantu base South Africa kodwa ziphethe umuntu wangaphandle esingazi ukuthi uzithole kanjani la eJoburg kuleya njengoba kulungisa istrata kulungisa indlela uyazi ukuthi lapha kunamathenda aphethwe abantu bokufika ungazi uba wathole kanjani yonke lento engishona bhuti ngithi la abantu laba bavele basuke nje nge30 bathi bayahamba bese bekuphelile kanjalo abakazohambisa azodosa lento isikhathi eside futhi kusazoke kuthuleke njengokuyibona negovernment yethu ayisilekelile ithulile ukhipha istatement uRamaphosa wathi akekho umuntu onemvume ukuthi avimbe umuntu nje estradeni athi ufuna ipassport yazi why ingoba uRamaphosa angathi futhi uRamaphosa labantu beANC nje laba basiphethe ama leaders wethu bayadlanga labantu ngoba sesivile nokuthi makhona abantu abalethwa ngapha kunezimali abafumbathiswa zona abazinikwayo ushilo lonto phayela umthakathi wathi usevile nalo mama lo lapha kweANC ngeke ngimsho igama lakhe kuthiwa na unama truck ngaza 160 wathi a drive abantu bangaphandle abalo 60 abantu basemzansi aba benefit mix sivile futhi ukuthi kunama companies oil own abantu base South Africa hayi futhi uta-order ba own abantu base South Africa own abantu bama politician wase South Africa so ingakho masithina bahamba babona ngathi bahoxinya ithulile phela iANC yange Johannesburg wayekhuluma uZuma phela yena uvumelana nabongizwe laba bathulile la yini ingoba bayazi ukuthi mabe ingenelela lento izoba powerful bese kuchaphazeleka ama-business wabo la beANC bebona futhi kunesibonakaliso esiningi engiphinde ngasibona lesi ke esinzima kakhulu ngoba abantu ke baze bayikhola kodwa ke ngizoyikhuluma webhuti uRamaphosa njengoba akekho umuntu othanda uRamaphosa la eSouth Africa ngisho nalaba ngakubo mhlamba bamthandayo ke laba le oZimbabwe ke ngoba ke uyabakhulumela kodwa nje akekho umuntu la eSouth Africa osathanda uRamaphosa akekho futhi umuntu la eSouth Africa osathanda iANC ngaphandle komuntu odlanayo ke ANC kodwa into engiyibonile yona bhodi engiyiphuphile engiyibonile ke ephupheni eyisibonakaliso uRamaphosa uzophuma esihlalweni uzophuma ngenkani uzobe kusebenzisa ushuni wenkani ke manje uzophuma nokunye engibonile wena bhodi ukuthi abantu base South Africa bakhathele ANC sikhathele kwamina ngikhathele ANC sesiwabonile amanga wayo wonke ayikho yini manje njengoba siyekhethweni manje yini abantu abazobazana yini manje abazayikhuluma siyizwe angiyibona yikho because manje yonke into sesiyazenzela yithina esisukumile somphakathi sathi abahambe bona iANC ithi tulekela konke abayenzayo sinawo amasosha lapha abawakhipha ukuthi asisize baloko besinikeza lama green bean lawa angenzi mix ajika khuthuze thina lapha eJoza sifuna ama ID uzofuna ID ngakithi Ramaphosa uzophuma kwana lokthuma lema lo uzaboshwa lo ngoba kuyavela ukuthi angathi badla imali bonke lapha neANC uzaboshwa lo Ramaphosa uyaphuma njengoba siya kuma elections isibonakalo sengisibonile uZuma uyena ozobuyela bepresident aphathe iMK izowina amavoti wethu njengoba suZulu yabona ulo wahlakanipha kakhulu uZuma ukuthi lento ayilethe ngomkhoto wesizwe ayize ngesigqi sesizulu amaZulu azovota eKZN nje kumanje kuphethe iMK ingabo ngithi ke nala eGoli nabantu sebeyibonile ngoba wonke umuntu akasayithemba indaba yeANC ingako ngithi wena mfethu
lesibonakala sengisibona engisiphuphile ngisibonile iMK izophatha uRamaphosa lo angazi noma uzoboshwa noma ithi into yakhe kodwa usenezigandalo eziningi ngibona ngathi nawe uyaphakathi yongena nomngane wakho uMalema lo nokuthi wena bhude okunye engiphinde ngakubona abantu abazitshela ukuthi kuzokwenzeka nge-30 June ngicabanga ukuthi abantu bazitshela ukuthi uMbizo uphakela umthakathi nalo usisi wakithi lo uJessica babone angathi nge-30 June bazobe besusa umsindo angeke baze bawususa umsindo mfowethu laba bantu bashilo bathi labantu abahamba hayi ukuthi siyabaxosha ukuthi abasabuyi kuthwe abahambe babuye kahle with papers istatement sabo nje basibekile sacaca siclean angeke baze baboshwe bazokwenza nje umsebenzi wabo uzoqhubeka ngendlela inkinga abantu abazomoshila abantu bangaphandle